Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking get it. Sekarang kita jumpa lagi dengan Abang Gagap di Malaysia. Sekarang dia lagi makan ya. Gimana bang, rasanya tinggal di Malaysia lajang, nggak ada bini, nggak ada keluarga, gimana rasanya bang? Kita merasa mie Aceh. Mie Aceh. Kali, Sudah, hah? kali manis, kali asin, kali ambil. Kanyum dia le. Ini mak kau ini. Angin ini. Kanyum dapat, aja dapat kau di apa? Kali tak sabar dua aku jaya. Yo kan dapat No, no. 4 kepet tu. No, no. Lama bang tinggal di Malaysia. Kakun le. Kau pembangunan. No, no. Rớt vậy ke? Bayu tu. Kajak pakai dia. Kucuk apa kah? Okay guys. Ya sudah cukup sini ya. Lain kali kita. Jangan lupa like, comment and subscribe.